شێرانی یەک ji tiştê herî têxwestin di meha Remezanê de. Lêjber buhabûna şekir, oron û zeytê, şêranî pir buha bûye û ew nema wek berê tê firotin. دنيا روجيه ودروجيه دي حلويات تفروتن يعني طلبايه هي مواد بهاتن امشي بهاتن يعني انا قال لك عالمتي غازنات كنت بريمتنا بكرن مواد بهانه يعني رون زيتي شكره جدربتي تن ريتنا مواد بهانه وطلب سر هي وامشي مجبور ام بهاكن سر بملتي يعني Bazirganên şêraniyê gazinan ji kêmbûna firotinê dikin û dibêjin nema wek berê xelk di Remezanê de şêraniyê dikirin. بري باعتبار حبكي مواد رزام وشغل بيتر يعني يجدي بس بقلاوه ما روجي سيشار سي دفروتن ايرو رو سينيك فروشن هريسي نفس الشيء شعبيات نفس الشيء براز يقولوا شغل بشكل عام حبكي كيم تربوي جبر مواد بوانه واعتمادا براسي اكثر شيء صار اهل غونداي حبكي دخلهم بيتر باعتبار تجربه باز ما بوزن وموسميوان هنا اي بلد دخلي محدود انه روجاوي على شارس بنستور رقي ودور حلويات جير نتشكي اساسي يعني تشكي رفاهي Welatî jî ji ber kêmbûna nirxê karê destê wan nikarin her car şêraniyê bibin malên xwe û heger bibin jî ya herî erzan dikirin. Ez ana welatîkê ji bajarê Hesekê ez sibaha derketim bi şixulim heya ana wek zatim ez nikarim kîlok helwiyat bikirim ma tevge helwiyatê erzanên jî muqaraneten bi berê re yani wek tişkî esasî bû û me pir tanî yani ana حري كيمجي وامنكارن بكرن واصلا ما قال كي سيرفيت شتيهن وخديل ما بيرحمي هو Li Rojavayê Kurdistanê nepeydabûna pêdiviyên çêkirina şêraniyê bûye sedem got şêranî nebaş û xweş bê çêkirin û bi nirxekî buha bêfirotin. Salim berê welatiyên bajarê Hesekê di meha Remezanê de çavên xwe li firojgeheke şêraniyê got gelek xelk li ser tune vedgerandin û nedîtin. Lê neha piraniya van dikanan ji sedema buhabûnê li ser wan vala ye. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesekê.